ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At damag kano agparparang a white lida yan ti kurbada, kalsada, iti batog ti dakkel apon ti kayo, abaliti paray. Ha? Ada ka no aya? Adda kano paray. Yay. Idi na minsan narabay. Adda kano limabas ijay. Aguray ka man. Apay, pare, mamati kamit lang aya iti white lady akong kunada. Ay, mamati ka paray. No, adu di tati agis istorya nga adda kano nakita da white lida. Ha? Hey. Oh? Diyak la mamati iti dayta pare. Malaksid lang no siyak ti nakakita. Iso, mamati Hey, ti salbag a parentingay. Saan kano mamati ti white lida ito yan? Kano gistorya ka ngamin, akit tayo nakapapatay. Saan kat adagita white lady kas kadaan niya laditan? Apay, di ka mamatay iti dayta. Kasta kakidimot Amin laki nga ibagak, kontraman. Tanya kumangay ti serbiday ta apag tak kami iti oras mo. Amapan itog tugawan di tangay istoryaan. Adda nga rod ka no ti white liday ngagparparang ijay. Naata inulit na. Ay, intaki din nagtrabaho iyabang kagta. Bot ngam lang ti bagbaghay. Baka umangamin mo dayjay apare ba daw? Anya? Awan lakit, white lady, di mo pa na istoryain. Kaisumot ati kayat na. Idi siguro ang ada white lady. Agam no ita, awanin. Anya ti ammom. Mga nagpaisumot nga da. Uray man no pod no nga ada white lady nga agparparang ija ayan ti balitay. Saan aparikot dayta para kanyak? Oh. Sa bagay, no saan dalakit di adangran ti tao. Wan Angam saan adayta ti istoryaan ko man ni Badong. Ta mataktak lang. Awanin na. Uray sakit mataktakak meten amapan ije barangay hun. Nagkunamot kan ka nga da white lady, kabadong. Day dila kay magnaw, akaruba tayaw, maray. Anya? No lumabas na kano idi ijay, at damay sa ababay, ang nakabado iti puraw, ang nakatugaw iti sirok ti dakalabaliti, ang nakatalikod, kin ati dog ti buk na. Ha? No maminsan, nakatakdar iti igid ti kalsada, ang nakatalikod. Kasta? Ningay ko arog, no ada nakitkita na kasta. Mga no ilusyon mo lang day tataba daw. Ilusyon? Anya nga ilusyon? Manon titawin ko a chiptano dito yung barangay tayaw. Ngam awampay nakitkita. Ay, nagpadaan nyo lakin ni Uncle Mau. No di kay mamatay, siyak, mamatiak, 100% kwaraw. Amangan mo't no agpaiso ti ibagbaga di kabadong, kwarog. Mala, Hey. bayan niyaw. Padasak man ti lumabas ijay itirabe ay. Bareng no adda makita nga white lady. Naturod ka ano kasta? Paliiwak man nga agpaisaw no adda white lady. Tano adda, arme kao. Awan mo tiyag parang nga white lady, tataba daw. Saan siguro nagpakita ka da kayo kwaraw? Da kayo nga eh. Adda ka din nagpakita ka da kayaw. Ay, Wayne, nakita ka din na minsan, arabe, kwaraw. Anya? Aw? Kung kunayo lang siguro dahi tataba daw. Adda ko naklangarudain. Tapno mamati ka, ulit-ulitam, ti mapanto agpaliw ijay. Marang maranaam, ti panagparang na. Angkal, dito yung kun nga iparada ti tricycle ka. Dumusag ta ditawi. Ay, alam nga rod. Ay, magnata na. Umakan. Umasidag ta iti kurbada a kalsada. Iti batog ti dakkel apon ti balite, angkal. Magnatakit din. Asidugmat. Makitam ti makitkitak, angkal. Anya day jay aya. Nagdagsilsilaw a kandila iti asidag ti balite. Adamaan ni nagkuha nakabistida iti puraw. Kita mo.
Ada white lady. Angkal, tumaray ka! Kwarog! Ay, urayan na! Wait for me! Benang! Ay, na! Ay, di ka pa nakadanon dito ridaw. Ngam at pokpokaw ka, intay. Pastragan na kami ka ni Kwarog! Na, Oh my God! Ay, darasam Kwarog! ay, apay aya, anyat na pasama. Mga noo may ti white lady! Anya? Anya, nakakita da kwarog ken kapitan iti white lady. Ay na, Mare. Kasta unay apartak ti tricycle ni Kwarog idi rabi adimanon iti paraangan ti balay. Idi kuan, agpokpokaw met ni Enteng. Anya, No kasta, pudno nga raw nga ada white lady. Mas daawak nga rod. Pudnon samot nga mi nga ada white lady nga agparparang. amangan met no adda idi babae anatay ijay iti aksidente. Awan mo ti amok ada mag-akasta, marituyang. Sigurado nga agbutang dagiti kakalugaran tayo alumabas iji abanda no kasta arabi eh. Guri-gurak sa hamatan itinalaw sa butang ko, di rabi ay angkal. Saan na Kwarog? Di ka gurgurigor. Umay ka, Kwarog, di ka agbatbati. Angkal, umadani manin ti sardam. Inton kwan, rumabiin tumanain. Ay, guri-gurak nga talaga nangkal. Para lang dayjay, gurigor ka. Kasanaw, feelings ko idi rabi ay. Nakaangkas ti white lady ti tricycle kaw. Timayab samet ti nagraman kararwak gapo iti butang kaw. Kasanon nga iti panagrundayo ita arabi Kwarog. Naglanganak may langang kail. Sa nabalay tadamot dagiti kakadwak. Isudan ti mapan nagrunda. Dahito'y katirigan na numaminsan. Sal itkit diti kastoy abyan. Mamati ka ba't siguro kanya akong paray? Palikot kulakit nga raw mabutangan ni Kwarog nga agrunda. Ay kataramidam amin nakabailam kas kapitan paray. Anya? Mga ramid ka iti pamayan. Tapno mapapanaw da ita white lady. Parparang iti igit ti kalsada dito masakupan ti barangay. Tangay si ka ti kapitan. Masapul ang naturid ka paray. Mapan mo ka sarita. Tapno pumanawan dito yung lugar tayo. Kitsaan nga agparparang. Apay, ada kastamot aya, akasaritam ti white lady. Anya ka din ti mapaspasamaken ka ba daw? Abay ito yan. Kas kalag mo yung agkatkatawang agmaymaysa. Ay panawan nakman dito. Kaya't kung nga ipapasita, di pa nagkatawak. Sumargang ka kunanay! Kano pa'y anang rugi dito? Ay agtal na ka magkunakmay. Sana ngagmauyong. Makakatawag lang kadakwaraw kin parinting di rabay. Ay, amukan pa daw. Sikatin ang loko kadakwarog ken kapitan idirabiyan niya. Ay agtal na ka man. Sasawin mo dita. Balbalaagan ka ba daw? Isardeng mo day tanga aramin mo. No di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya. Pero warak ita arabi ibanang. Ta kaduak dagiti tanaw da mapanagrunda. Di ka mabutag. Ang mga nada makita yo a white lady. Saanan? Nagpakita pa ti white lady. Tiliwak Saan arumbang mapankit di agparang-parang kadagiti lumabas at tao? Ay, ado ti agbutang. Angam no siya, naturidak unay. Aday ta, nasingya kong ti kandila. Itugkal ko dito igit ti kurbada kalsada. Kalpasan na, isuot ka ti puraw abistida ni Tuyan. Sakto agabungot iti nangisay. Dito ya kaon ngagtakder. Kampay iday.
may sak away tliday. Sige ka kadong. Magnatayo lang ta dito. Dito ta. Kapitan. Dagiti dan ta parintay. Hagturong dan ditaw eh. Ay, agpustuwa ka na yung bag. Tabut-but ngag ida. Kapitan, agsagdan kayo. Bakit? Bakaan nyo, Dayjo. The white lady ang makikita. Dayjo man, oh. Ayan na. Aywan. Ay, sinalbagkit di dita a white lady. Taka na yun nga agparparang dita. Anya, iti aramidan tayo, Kapitan. Magpidot ka man iti bingkol ta. Barsakan tayo dita a white lady. Kita man doon ti mapasamak. Sige, Kapitan. Oh, kakadwa. Agpidot kayo ni iti barsak tayo iti white lady. Barsakan tayo man. Oh, sige. Tulungan ka! Yay! Nagsaot yung white lady? Lalaki. Sakit ni Badaw! Ha? Sak ni Badaw! Hey! Asos! Hey! Asit ka tayo. Hey! Maripidaw! Uy, paray! Sa tayo! Ay, kasyan na ka! Ay, ko! Ter aramidem dito iti kastoy nga oras ti rabi. Apay nga da ka dito. Si Kagayam, tagpampamarang a white lady, nakangisngisit ka. Anay ka, anay nagsakit na giti tama ti bato paray. Ay, basol mo. Nagkunangamin ken ka akas dyan ka aramidem. Laklakayan ka. Ngam day talamang lukloko ti aramidang. Urayak la nagburigaw kapo iti aramid mau. Ay, pangasyo Ipandak ko may iti ospital. Ay, nagsakitan ti bagbagik ka nagiti tama ti batbataw. Ay, sige ko raw. Anusan nyo man, taipan nyo ni pari ba daw iti ospital? Anya? Sakti mangipan? Naggurigurak lang arudan kapo iti aramid na. Ipan ko pa ilay di ospital. Makitam, limit litum ti bagim, gapo iti panang batudaken ka. Ay, agyaman tayo may nakinita dito ospital tuyang. Kinapudno na, danda ni Jack kayat ti umay, nga main masurunaken ka. Anya, Kuna lang arud idiken kan, adi ka agar aramay, no di mo kayat nga dadakes ama pasamaken ka. Anya nga iti naramid mau. ay, yak pagarapon nga minabar sa akin dak iti batutuyang. Jakla pagarupan. Animat gayam pari badong tagpampambarang a white lady. Ijay igid ti kalsada. Ay, mas dawak Awan matswildo na ang mga ramid iti kasjay kuma. Ay, kaasimat ni pari badong abinarbarsakyo iti bato. Ay, basol na Nagkunangamin nga aramidan na ti kasjay. Ay, amok akayat laang ni pari badong ti bumales. Gapo kadagiti imbagam idikon kuana, adi ka mamati iti white lady. Ay, wala niya. Kasla kasta ti mapampanunot ko. Dunga. Ay, nagadukit din aya at ila aramidan ti tao dito'y lubong. Ay, talaga mat. Ay, makapakatawa ang makapasurun. Anusam nga rod nga ipakaawat ka ni pari badong. Pudno, anawaya tayo nga agaramid iti kay kayat tayo. Ngam, adalat tamat makuna a limitasyon para kadagita abambanag. Nakaawid ka mo't gaya mon ka ba dong? Oh, kumusta kan ngay? Ay, nasaya at matan maray. Naimbaga ka. Dandanikan. Naimbag tabataw, saan abala? Ay, naimbag nga raw. Tasaan da kapinaltugan da para inting maray. Nagyaman kayaw, tatabataw. Tawanak iti day di arabi Tanuad daak. Sigurado akakaasi kayo kanya. Waraw. Ng mga nwaging gaita, kat saan ka pailang nga makapagna. Naimbag ta na agasa na, nagiti dunor mo pari ba daw? Ay, uwan paray. Kitagyaman akmanan iti panangipan nyo kanyak iti ospital. Katwan mo ta. Anya ngay nga raw. Ay, pakawanan na kumaa paray. Ay, dumawat ka iti pamakawan kanyak. Kalpasan na. Agaramid kan tumanan iti Jack Gusto. Kasta? Ay, saan nila paray. Nadidigra ak matayin. Ikaray, agbalbaliw akon paray.
Very good no kasta. Basta tong palam dayta karim. Walang problema sa akin. Ay natatabadong. Saan ngamin nga ang angaw tinaramid yo? Ala, sapay la ko mga rod, tadi yun ul-ulitan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabali po ay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, titingkay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tigatang bitayan, adeng. Soft drinks kan tinapay, manang. Ay siyak ni kagawad ko anang. Italaang makita ka dito. Naggapuam ka day kan papanam. May sak at turista, kagawad. Nadamag ko na pintas kano dito'y lugar yu akabildatan. Ado kano timulmulayo dito'y. Pudno day ta. Asino nga iti pagdagusam dito, adeng. Awan ka diti ang papaabang dito'y, kagawad. Uray may sala nga kwarto. Adam mo ka bakan ti abalay dita baba. Ada na pa nanti aking balay. Sino ngay nga rod ti kasok? Nawan ti akin balay, kagawad. Ada nang italkan na. Mabalin mo ti mapanagdamag dita baba. Green ti pintor ti ibagbagak abalay. Ano nga rod? Agyaman na, kagawad. Saan ko magustuhan, tiwidawit ti tumboy, alimabas ito'y balay itay. Sa payawan ni Parinteng, ni Maribanang pa ti kadwada iyay barangay hall. Asino at tumbaw? Kasano ko matiwidawid na ako nam, taapay asaan mo akayat? Kas lamang karkarit ti jar na, tumalangkyaw pa'y na magmag na. Itaka dila ang anakitam day tatumbaw. Wain, kunam no, gargaraw alalakay, idinto tamadlaw mo't babae. Apay nga ta nga imay dito'y kabildatan day tatumbaw. Adda nga ta kabagyan na ditaw. Ay, maduktalan tayon to dayta. Agsipaw tawan ni Kapitan. Ada ibagak man, Maray. Anya ka diti ibagam, Maray. Adda tumbaw yagimatang kanyak. Nagdamag iti mabalin na pagupaan iti kwartaw. Imbagak amapan agdamag dita birthday abalay. Ay, masapul abantayan tayo iti nalimod dayta. Saan tayo nga amuti katatao dayta? Isu nga imbagakan ka, apagdwadwaan ti kinatao na. Ang mga numan nagdakdaks dayjay atumbaw. Ay, aguray ka man gayam. Nataengan ka di dayta atumbaw. Agtawon siguro iti 18 wano 19, Maray. Ay, kat ubing pa'y nga rod, no kasta. Ay, pari badong, sikan samot ti dinutukan da amang sipot iti tumboy asimmang bay dito barangay tayaw. Ay, kandak iti trabaho, maray. Adda ka di mo't armas ka. Na, armas. Apay ko mga agarmas ka. Ay, saan asoldado ti pasiputan daken ka, pare. May salaang atumboy. Diyay ka di tumboy, ajak magustuhan tiwidawid na, maray. Ay, wen iso nga obserbaram laeng. Saan mo asaktan, kan saan mo akigtutan. Saan mo ngamin nga ipadlaw asipsiputam Apay nga, asaan ko nga ipadlaw, maray? Apay, kabuteng mo ka di daya tumbay. Ay, saan akabuteng? Ang dayta ti maiparbang nga aramidan iti pada a tao. Ay, kahit no day tati kunada, ay kahit masurot maray. Ay, jak pa'y nakita day dya atumboy kahit. Ay, nakita ko, maray. Basit lang akamali na lipakigton kumakay.
Na, ay sana, pari badong. Ay apay kumaalipak ngay. Kat awan mo't basol na kan ka. Anya ka diti maipaay ko kang kabasang. Adda ka no papaabangan nyo dito a kwarto, nana. Ay, adama at basang. Siksik ka day. Awan ka diti kadwam. Agmay sak, nana. Uray basit lang a kwarto ko mano, adda. Ay, adda balasang ko. Adda basit akwartaw, no isuti kayat mo. Una, nana, tagmay sak lang, mat. Iso abasit lang, ti kabalak. Mabitak lang, mat. Awan ngamin di kadwami dito balay. Para bantayak laang mat dito, ita, adda na panan ti akin balay. Kasta ka di, nana. Mala, siya nga ro din at ikasla kadwayo. Ay, balasang ko. Addan trabaho tuyang. Ah! Adan trabaho? Anya ngay at trabaho ba daw? May sa nga ispya. Nalaing nga minto asawam kay. Iso may sakitan nga ispya. Sa dino kumangay ti pag-ispiyam. Ay kay dito'y kabildatan na. Si putak tigunggunay tiganggan na atumboy. Ay, kuna laki din no agpaiso at trabaho. Saan magkayam? Apay, piki nga raw ti trabaho. Tako na masaan magayam. Ay, jakamukun ka. Day talaki din, tingkay bagbaga trabaho. Saan mo mat apagsweldoan iti dakal? Ay, si kamay. Apay, saan ka maragsakan? Tadang trabaho. Alawon man lang tapno di mo mat kuna. Nakitam ka day, tigangan na atumboy maray. Ay saan pa'y matmaray? Apay ka day? Managdakdakes ka day. Taapay apasiputan da kinibadong ka. Paobserbaran dalaeng matmaray. Amangan ngamin no managdakdakas ang naggapo iti sa bali a lugar. Ang imay laeng ditoy. Kasta gayam. Angam ko na ngamin ni badong ka. Adi na magustuhan ti gungunay day di atumbaw. Apay adi na magustuhan, maray. Awan samot ti madingay naramid na. Diyak man amukan ko na maray. Day tamo timbaga na. Apay nga ta, ano maminsan? Adda kasuron mo a tao. Nga uray awan mo't madingay naramid na. Kas kuma, no saan mo magustuhan ti gungunay na. Anya nga'y tinakitam nga inaramid ti bambantayan. Nakita ka kinaduan ti anak ni Isabel. Akirtikar iti balay apagigyanan na. Napananda nga'y. Napandamot iti bakante aluti ni Jose. Asino ahusay? Anya nga'y tinaramid day jay. Diyan ngay usay ang nagpukaw dito kabildatan. Mano atawan ti tapalabas. Anya nga'y kumati koneksyon tinabayag ang nagpukaw dito kabildatan. Imbagam ka dahin kin ni Maribanang. Sanpay, inakpaibaga. Di magasak lang dito'y balay. Anya nga tati panggap da. Apay anapan da ijay. Ay, jak amu Pati pa nagmulmulagat dahi dya, tumboy. Jak magustuhan. Si Kaki Timog. Apay kumaadi mo magustuhan. Anya ka diti madamag maipapan ijay tumboy, paray. Kinaduan ti anak ti caretaker ti balay apagigyanan na. Maray. Nay, kunam anapan da ijay nagpanawan aluti ni Jose. Anya ngay nga tatiplano na iti lote ni Jose. Dahi tatisan ko nga mo, maray. Mas dawak, nagtup-tup-pelak. Imbilin nga min dagiti opisyalis, asaan ko apakitaan iti saan anasayat. Ay, pare, kaya't ko akasarita dayta atumboy. Mapanak man, iti ayan na. Umayak ka di, mait, maray. Ay, saanon, pare. Masapul adwa kami lang agsarita. Amuak man no anya ti panggap na. No apay nga imay ditoy. Kan no adda kabagyan na ditoy. Umunak pa yung arod, maray. Handa nga min aramidag, ije balay. Sige, pare. Basang, kayat ka kumaama kasarita. Siyak ni Nanam Abanang, asawa ni Kapitan Inteng. Ay, nimbaga bigat yo, Kapitano.
Anya ka di ti maipaay ko kada kayo. Kwa. Adda nakakita ken ka, anapan ka itinagpanawan alo te ni Jose. Apay ka di anapan ka ijay, basang. Tatang ko day di tatang Jose, nana. Na, adda gayam putot ni Jose. Kan, day ko namsamad. Awan ka din ni Jose? Awanin, nana. Ne, adda ka di tengel mo, asika ti anak ni Jose, balasang ko. Sakbay anatay ni tatang. Inted na ti titulo ti daga. Kan ato ti birth certificate ko, nana. Oh, Ay na, balasang ko. May sa kamot gayam nga anak ti taga kabildatan. Ay, adda amin kan kaakarbangan dito'y barangay. Sigod kayam at agakabildatan ti amang basang. Imbag man ta nagsubli ka dito. o nana, idinatay ni tatang ko. Naranggas ti asawa ni nanang ko. Isopin manawak. Ay, kasta gayam basang. Ay, mayat dito ikabildatan. Tadamat gayam daga ni tatang mau. Kun nasing paut dagiti tao dito. Imbag lakit din. Tanasimpot kayo ang nagkamangak dito, nana. Mangnamnama ka nga ibilang da ka akas may nga anak basang. Agyaw manak unay, nana. Imbilin ni Kapitana, adi ka baybay ang balasang ko. Mabalin mo mo't asursuruan ti agtrabaho iti daga ni tatang mo. Taku kwam day jay. O nana, kaduwak ti anak yung. Suruan nak nga tangag trabaho iti daga. Anak mo't gayam ni Jose ang nagpukaw dito'y kabildatan day siya atumboy. Anya? Adda anak ni Jose? Wen pare, ay nakitak ti igam na at titulo kan birth certificate nga isukat anak ni Jose. Mabaling nga anak ni Jose. Ngam titig-tignay na. Kit pagduaduan. Ay, saan ko mamatakas ta pare badong? Awan pa'y matinakita amadi nga inaramid na. Ay, jak mawatan mare. Nadagsan ti darak iti dadya tumbay. Ay, nakasaok jay tumboy. Maasyanak ken kwa na idimbaga na ti kabibiyag na. Naranggas tinagbalin nga asawa ti inana. Iso ang nagtalaw kat nagkamang ditoy. Saan tayo nga mau nosto ti bagbaga na mare? Saan nagpaila nga kumbinsido iti istorya na? Day, anya ka di ti parikot mo, pari badong. Awan mo't ti madi nga inaramid jay tao ken ka. Pudno ka di ti bagbagam ba daw? Awanan ni Jose. Ngam anak na day di atumbawi. Amom ka day, no apay ang nagpukaw ni Jose dito'y kabildatan. Pinagkamalyam nga da relasyon mi di nabartek ka. Ngam ammo ti apaw nga awan aramid may. Binalaga kajak kayat na makita ti panagrup-rupa na. Iso ka di apim manaw tinasingpot ataaw. Gapo iti inaramid mo idi nabartek ka. Ay, nabartegak iday. Saan ko nga mo tinararamid kanibagbagak. Idi kwan, impay-payso na ti pimanaw. Ay una yun ba daw? Ita, ti anak na ti pagpupudutam. Idin to taawan mag tinaramid na kun ka. Agas sidag ti bangkag me ti day ti Jose. Dito'y kumot a binut-butang. Idi kwan, pimanaw dito'y kabildatan. Anay! Ay, anya rin yung magat iti sakak. Nay, matulit ti bato ang binadikakit. Matulit ako na! Anya rin dyan. Kasla na tulid mo. Ay, inak man kita ang... May samot alakay. Ay, tulungan. Upan ko itilinong... Anya, tinapasama ka. Tatang, apay anatulid kayo. Umay kayo, salabayin kayo. Mapan tayo itilinong. Ang mga noy ti mapasama kada kayo. Ni, agdardaran ti sugat iti sa kayo.
Nasugat siguro itinatadam abato, idinatulig kayo. Ay, mabiglaan. Ruputak. Ang mga numaadasan kayo itidara. Ay, adapan yung apagrupot ko. Nadalos na ito. Kayak pa inusar. Sige, tarupot akong tisugat yun. Agyaman na, tanagpaarayat ka, kitadda kadwam anang yawid kin nila kay kau basang. Imbag tanaira na nga dak ijay nana. Nawa na kijay, awan kat tinang tulong ko makinitata. Sapay, nagdardara tinasugat asa ka na. Ala, ipan ko iti ospital basang, kasta ulay nga rutidara na, ang mga nunagsatan iti urat, isuan na dara, imbag lakit din ata rin patam. May mayat na ipan yung agpaiso na na. Dakil nga minti sugat na. Yaman ako na, basang. Nagsingpot ka magayam nga ubeng. Ay na, dakil ti utang kuking ka. Awan ang yaman na tata. Sige, tatulungak ni Nana tuyang amang salabay kada kayo amapan iti kalsada. Inakto mga lay ti tricycle apagluganan nyo. Dayjayan, napanangalan iti tricycle. Makitam ka da iti kinasaya at ti kasursurun mau. Ay, wen nga ron tuyang. Mabainak pa iti bagik. No awan ijay nakatulidak. Yak aman. Apay ngamin anatulig ka. Adda nagbatayak abataw. Adda kimmagat iti sakak. Idi nagkubuak. Takita ti kimmagat. Natulid ti bataw. Kit naisurutak. Kit itimot ka batuan ti nagdiswak. Iso siguro nasugat ti sakak. Kasanaw no awan ti tao ijay. Dinaadasan kan iti dara. Ay, madigaya mausgahan ti tao. Babaen iti akinruar alangan na tuyang. Nadalos gayam ti panagpuspuso na. Ay, tatabadong. Pudno day ta. Saan nga iti akinruar alanga ti kitaan? No di ka ti aramid na. Ala sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Vicky Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, umayak man agpariir dito terse na marikwanang. Tani, pirme ti pudot ti panawon nita. Ay na, isunsapay nga awan umay gumatang tamasadot arumwa dagiti tattaaw. Ngamen, uray agpayong ka, talaga ang nagpudot. Kitaam, apay ngay ni Marituyang ne, kitaam man ne. At na, kasla agirig-irig mat amag na. Ay, nabartak samay. Maululaw samay. Ay, iso nga agirig-irig. Tamaulaw siguro, tanabartak. Marituyang, agan ano ka? Apay akasta ti pannagnam. Ay, jakman amaw, no anya ti pagululawak kukumaray. Anya ka na? Maulaw ka na. Na, ay, Marituyang, apay maulaw ka? Ay, daytoy sapudot ti panawon. Wano daytoy kinaawan ti makukwartak ti makagapaw. Ay, uray siyak nga rod. Maulawak mo't. Itay pa'y bigat ang marikrik nakdaytoy. Da kayo lang, ay makalawas matan nga agulaw-ulawak. Kunak man no siyak laang ti adda kastoy amarikrik na. Uray gayam da kayaw.
Gapon samot iti dayti akinapudot ti panawon nita. Wano, daytoy kinaawan ti kwarta tayo, ti pagululawan tayo. Kat gaputa maulaw tayaw, tawan makukwarta tayaw. Kasanungay. Awan pa'y buena mano, kat na'y anya ti orasan. Ay katda kamin akan ni Marituyang timang buena mano iti lakom, Marikwanang. Kasano kayo ang makapagbuena mano? No awan mo't kwartayo, ako nayaw. Apay, san amabalin nga buena mano iti utang maray. Wen nga rod mare, agbuena mano kami man iti utang. Mayat maribanang. Suerte ti agbuena mano iti utang. Ay katuan agkaramayat. Ay, sumardin kayo. Ay, ura yula ikatakatawa. Ay, saan kayo apautangan? Agbuy na maano kayo kat iti utangan? Saan na mabalin Kunami, ano mabalin, mare. Ay, matuangak samot tani tinakaro nga ulaw ko. Oo, nanay. Makita Marikwana. Matuwang Matuwang ka noon ni Marituyang. Matuangan? Ay, matuang ako ni ti ulaw kao. Itaraytan ije ospital, wala. Ay, saanan? Saandak nga itaray iti ospital. Kat kasano ka nga rod ang maagasan? Kunak nga raw da pautangan na kaun. Umdasan day tanga agas ko Marikwanang. Anya? Ay, sos. Ay, maulawak samot. Ay, saan kayo mat nga agita na maulaw Ay, pautangan na kami ngaminan. Marikwanang. Na Tapno agimbag kamin iti panagulaw me. Ay, unay daytan nga style yaw. Nagtulag kayon samot. Ay, maulawa ka talagan, Maribanang. Ay, matuwa nga ka. Ay, uray. Ay, maulaw ako na. Ala. Saan kayo na maulaw? Tapautangan kayo. Ay, maray. Ay, simbayaton tirignak. Namimpinsan anapukaw ti ulaw kaw. Ay, uray siya. Badang! Nakaturog ka manan ng malaldawan. Ayunay kami tay. Makapakingtod kami tuyang. Ayuray ala na murmura yan. Aglutukan! At may lutaw. Napanak imutang di tatersina ni Marikwanang. Pinautangan la ka? Kinunagdakkel din nakasurat di sangwanan ti tersina na. Abawal ti utang. Nagin uulawak nga raw. Diri na maakun tawang kanintan. Anya, naginuulaw ka. Hey, mapanak samit aginuulaw Ay di naktuladan tamakadlaw ni Marikwanang. Lutwam kit den day ta inutang ko abagas kan si daan. Day talamat maturog tar aramidam. Anya kumangay ti kayat mong aramiday. Ay kating kalinisan di bangkag atap no makamula ka itinatang. Na ito akin napudot ti panawan. Ay, pagpakawan mo ta. Maturog aklangan nga agmalmalan. Kaya't mau, maulawak iti kinapudot na. Sino nga tadya agor orok? Imal aldawan. Sapay nagpigsa. Kun ka. Ni Inteng. Riingak man. Inteng. Ay, agriing ka. Inteng. Si Mangpet kamat gaya man. Pun Anyat aramidam. Nakaturog akit kitam. Kunak man no napan ka ije barangay hall. Ay, masadutak ta nagpudot. Ay, kasanungay dagiti trabahom nga agor uray ijay. Ay, bayam nga aguray da. Ay, aguray ka. Anya day ta igamaw. Inutang ko kan ni Marikwanang. Bagas kan si Daan. Ay, agluto ka man nga raw, tanay. Medyo maulaw akong itibisin ko. Ay, una yun. Abin tayo samot tanditi kabildatan kat makarik na iti panagulaw. Ay, dahito nga min nakaro apudot ti panawon ita. Siyak, maulawak, gapu iti kinaawan ti kwarta. Ay, wunsa awan mat kwarta. Amin tayo, awan makukwarta na. Di kaglangaro din ti panawan.
Ti kag pa'y tipita ka. Yay. Ingkakid agluton, bumangon ka ditan. Huston, ti pan naturog mo. Nasubra mo, ti maturog. Ay, uray sobra ti turog ko. Si katiagluto, bumangon na to. Ito makaluto ka. Apay akas ti panagdam kwaraw. Nakainom ka? Saan kagawad? Sana ka nakainom? Agtumba-tumba ka, Malt. Maulawak nga raw. Na, amin tayon samot, tandi ti kabildatan kat makarikrik na iti panagulaw. Awan ngamin kwarta. Kat, kasano kumaamaadaan ka iti kwarta kat di ka matagpaspasada, iti tricycle mo. Makapasadot mo't ngamin tagpasada ta nagpudaw. Ita, agreklamo ka, maulaw ka, gaputawan kwartam. Mabalinti umutang iti soft drinks kagawad. Diyan ko man nakalamlami es. Ay, may sa kamot. Umay kamot lagayam umutang. Bayadak tawin to na da kwarta. Kanon to, amaadaan kay ti kwarta. Kat saan kamot nga agtrab-trabahaw? Pautangan da ko na tamakain inuma kaon. Isun sa ti pagululawak. Sige ka, numatuangak dito isang wanan ti Tersinam. Basol mau. Aso, sinyaramidan nakpa iti basol kaw. Iso pautangan na kaon. May salang matabuti ti soft drink ti utangay. Pangagas ko lang iti panagululaw kaon. Ay, unay kamutin pare. Ay, saan ka nakita, pare? Pwede nak makita magmagnaak dung pare nakidain. Dandaniak pa yung natwang. Ay, saan mo ta, pare? Talaga lang nga saan ka nakita. Kapunta maululawak. Ay, imposible. Adi nakita. Ay, maululawak kami na talaga. Ha? Sanay, nagkaro ti pudot ti panawin na. Si kalaang ayat ti maululaw. Ay, uray siya gayam. Maululawak mo din. Ay, katagpada ta, pare. Ha? Ay, dahito'y kinaawan ti kwartak ti rason. No, apay nga agulawak mo ti 1/4. Oh. Ay, wensa. Tauray siya. Nanipot hindi awan makukwartak. Maululawak mo din, pare. Ay, inakman iturog ki di. Ay, agawid kan, pare. Ay, wala. Naggapuak mo't ije barangay hall. Kit nung mapanak dito barangay hall, pare. Ay, saan ka na mapantawan tao dita? Apay ngawan. Pinagawid kong dagiti kakagawad. Uray siya kaagawid akmutan. Makaturturog ak ngamin. Ay, mapanak ko mga rod agpatulong, pare. Ha? Ay, agpatulong ka? Wen, pare. Ano kasano ang amadan iti dano may irigasyon. Tapno makapagmula kami miting kinituyang ka. Ay, saan na ka matulungan? Andang iti maitulong mikan ka. Oh. Ay, pagpatulungan ngayon no saan ada kayo nga opisyal iti barangay, pare. Tilan tumat ngamin malaglagip mo. Agmula-mula ka pa lang. Kahit na, pare. Iso ti solusyon. Tapno madan iti kwarta. Masapol nga agmula. Maulawak paikit din amang panunot iti dayta nga ibagbagam. Inakman la maturugan. Apay, nagapuam ka ba dong? Mapanak ko dita barangay hall. Ang mawanmat ka no ti tao dita, mare. Talaga nga awan. Tapi nagawid na kami ni Kapitan. Nagpudot mo't nga minunay ti panawag. Wait, nasabat ko itay. Mapan ka no maturog. Kit mapanak ko maagpatulong. Takayat ko iti agmula. Agmula ka? Wait, iso nga mintimbaga ni tuyang ka. Kanayon nga agreklamaw. Takanayon ka no, maululaw. Ay, alangan nga may manan dito Teresina. Kat ipambar na ang maulaw. Tapno umutang. Dahita nga rod kay. Mabain akong mare. Utang nga utang. Mala, agmulakan ka ba dong? Ammom nga men, da kami nga opisyal. Nga awan makukwarta na. Maululaw kami mat. Isu akasapulan may tagi na na. Apay nga ay tawan mo't tinakapila dito'y paradaan at tricycle. Awanan ti mayat nga agbiyahe, nana. Apay? Masadot kami na tricycle driver, ta nagpudot ti panawain. Maulaw kami paikit din, Kahit kasano nga rod makaudong ak ngayon no awan tagpasada. Ay, agudong kaya. Katuan,
Makita mo't anak kay gamak iti baskay. Mala, ano sa marudan ti tricycle ko pagluganan? Apay aya. Basta, lumugan kan. Ay nakwaraw, kaanutan to pa'y amakadanon ijay ilay. Kat agsarda-sardeng mo dati tricycle mo. At adupay ti panagsardeng na ngam jay panagapantina. Sumarudan ko nagnanusan. Naa, nagsardeng manan. Agandar ka mutin Agandar kan kunak na Naa, masapol pa'y pampagam tapno agabantay. Jak namin maibibiyahin nana. Si madutak namin ngagpasada. Naa, nagsardeng manan. Pampagak manin Ay unay matang. Aldawan, nagpudutan ti panawan. Maulawak tumanan iti pudaw. Jak ka matanagan. Basta pampagak na itaw. Agandar manay. Imbag pa'y ni kumparim abadong, tanakitak alimbabas dito'y balay itay parbangon. Taapay alimbabas. Nagsapan. Sa dino nga, ti papanan na. Mapan ka no, ijay bangkag na. Anya ko mga ti aramidin na iji bangkag na. Siyempre, mapanag mula. Anya kumapay ngay. Makamula mo't ayakit, nakapudpudot ti panawin. Ban-banugan na lang ti bagina. Kasano ako nam abambanugan na ti bagina. Kat nakapanunot iti wagas, tapno maadaan iti kwarta. Sika ngay, awan lat mapanunot mo, tapno maadaan ka iti kwarta. Anya nga awan nga ibagbagam mo dita. Mat maturog ka laang mat ngagmalmalam. Kasano nga rod, amadaan ka iti kwarta. Urayak nga rod ti honorarium ko. Ay na, manula ang madya honorarium mo nga orayam, inteng. Ay di kakot mapanag mula, di bangkag mo. Ay di nakman surwan. Nay. Ay, kasano nga taitan. Awanen ti maisang inton bigat. Naibusan di inutang ko ni Marikwanang. Ay, makaulaw at talaga ti kastoy. Day, kwarag. Anya day tararamiday? Tartarimanak da ito'y tricycle ka o tatabataw. Kababay nga ipasadak no agkarasardang. Kasla kakalkali mga minday ta tricycle mo. Inton malpas ko ang matarimaan. Wasi nga ka na imbag. Tapno napintas no ipasadak. Ay, di pala ko mga inaramid mo day ta. Sakla nakamiris, itinlugan ko ni Nana Tuyang. Kasta ya. Nasken nga agtrabaho tayo, tapno maddan tayo iti kwarta. Narigat itan, ti awan kwarta na. Nangaro na itan, napudot ti panawain. Agulaw ka, apirme. Ay, pudno da ita tatabataw. Iso ang madigayam, tinaka-istambay latan. Asino nga ti tataulan di aso may? Salaki! Asino ka ngagtatakaw? Awan matakaw mo dito'y balay. Among awan, pare. Ha? Kinsa anak nga may agtakaw dito balayaw. Lumabasak lang. Nagsapakan lumabas pa rin. Ay kat mapanak manin dito bangkag ko, pare. Aya. Narigat ti maldawan, ta napudot ti panawain. Pudno gayam ti imbaga ni Badang. Mapan ka ijay bangkag mo. Ay kat wala, pare. Mapan ko man kita, dagiti mula. Ay na, nagmamayat ti tubo da, pare. Aya, ngam di nakman papaapalan. Kat sigurado nga adun to ti mailakaw kabunga da, pare. Ha? Kat no adun to ti mailakaw. Adun to mat ti kwarta. Na? Ay kat saan to mat na maulaw ni tuyang ka. Tadun to ti kwarta, may pare. Kat nutikag. Kasano ang nakamula ka? Impamuspusak, pare. Nalakalang, mat nga'y pamuspusan. Ay, maulawak, inteng. Ha? Jakon makaluto iti kanam. Apay ngay maulaw ka, dunghaw. Awan kwartak. Awan maigatang ko iti mailuto. Nasken nga agtinulong ta. Agtinulong nga. Mapantamad agmula iji bangkag ta. Kas inaramid da paribadaw. No nagpudot. Naaramid to pa'y da paribadong. Di takit din kabailan.
Intan, tapno makaaduta ti may mula. Agam, kabailak nga ta, kat maululaw ah. Ay, maimbagan to, dito panagulaw mo. No, adanton may gamanta akwarta. Sige, intangarudan. Limpyo matan ti panagnam maritoyang. Saan kan ang maululaw? Nadlaw mo mat gayam day tamare kwanang. Wen, sana kun ang maululaw. Imbagman no kasta. Siyak, adapay laang panagululaw ka. Nay, apay ngay maray. Ay na, maulawak amang kwenta kadagiti utang yaw dito'y tersinak. Ay, agasak day tanga ulaw mo maray. Tagbayad akaun. Kasta, ay imbagman. Naikat mo tan nga agpay so ti panagululaw ka. Katuan na. Ay, nay, nimut maribanang day ta sumungan. Ay, maribanang! Maululaw ka kadipay! Ay, saanan? Adagamin kwartamin kan niintay. Ay kat agbayad kayo nga rodan, tapno saan ako na maulaw. Mala, tapno mapreskwan tayaw. Mga lakaman nga rod itinalamis as soup drinks maray. Ta inumin tayaw. Ay kasta ati mayat. Agbayad kayo lang nga rodan, gumatang kayo pa itilakaw. Siyakmat ti gumatang iti tinapay. Agpili kayo iti kayatyaw. Jay adda palaman na wano awan. Ay, di kang ginaan ti pilyag. Marikwanang, ayan ditaw, di kang ginaan alakom at tinapay. Adda dita sango maray, pilyo mo. Ay, kabaranggayan, agtrabaho kayo, tapno adda kwartayo. Ala, sige! Dito ang pinagdibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, Kenday Toying Estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ya kung makapagtrabaho, gapo iti ot ti sakak paray. Di nagpay pinaturong idirabe. Kaano anang rugi ti sakit ti sakam? Ay, asus, limtag mit. Huwag nga ron paray. Idi nagpurak, idi bangkag ka. Ha? Addan sa napurak, asana makitkita paray. Apay ngamin adi aglisi dagita kung kunam adi makitkita. Tapno di mo madalapos. Oh. Ay, saan ka ngagsaso iti kasta paray? Ha? Tamang nukumaraw, ti marikirignak. Ibagam ka ni Marito yan. Daing kay kit ipakita iti doktor tapno maaga siya. Ay, saan na mabalain? Kumaro ka no, tinakaibaan no ipanti doktor. Diyan ano samlatan, dahil ut-ut na. Oh. Imbaon ko ni tuyang ka, anang ayab iti albularyaw. Ngamadda ka no napanan na, paray. Sino nga albularyo? Nila kay agi daw, paray. Ha? Oho, mamati ka iti dayjay alakay. Tinto man la ibagbaga na apartyen yun. Wano iluto yun. Anya ka di tipakada ni Kwarog. Mabayag ka di manan itinapanan na. Amuman iti dayjay ataaw. Makitan to kung kunanakidin. Oh. Kanayon mo na pumanaw ni Kwarog. Ay, Jack makasakdo, tanasakit ti sakak. Barang makakitan iti asawain na. No, apay mo't akanayon amabastard. Kasano? Kit nagkapoy nga garam. Di naklatultula din. Ay, agtal na ka man. Ay, Ay, di nakidda-kiddayan nakasta. Ay, dakas aya. Dinungdungo ka. Iso akidda-kiddayan ka. Ay,
Saan akid day ti panangipakita iti panagdungaw? Karaman aminin Ay, ingkakat ijay barangay hulen. Oh. Maliwayam man nga tan ti trabaho. Mapanak mo ta talaga. Uray, saan mo nga ibaga? Kapanan niya, una na to yang. Inak man di tabalay ni ama agi daw. Nakitam ka day no adda di tabalay da kwaraw. Nakita mo ti di arubayan da. Dumanon kayo ay di balayta. Ay, agyaman akwaraw. Awanan yaman na. Ay, madamag ko man nana. Apay amasapol yun ni apong agi daw. Umay na kumakitaan ni tatam abadong tamasakay. Ha? Ay, sana ni ama agi daw. Tika sa pulan ti masakit. Nudikat doktor. Day tangarod timbagakin ni badong ngum agung umag. Ni kano ama agi dog ti kaya na. Ha? Ala. Pagustuhan niya, uno day tati kayat na. Ngam no para kanyak. Nasaysaya at no agpadoktor langan. Maray, mamati ka kadi iti erbularyaw. Depende, Maray. Adda nga min dagiti erbularyo ang mangusar ka dagiti bulbulong a pagtapal. Makaagas mo. Adamet erbularyo amang orasyon kano iti ipaluto da. Nga agpaay kadagiti nangasing iti masakit. Day tatisaan ko apat dyan, Maray. Inuugma pamatay. Apay, anadamag mau. Ay, nasao nga min ni Inteng, anasakit kano tisakan ni Pari Badong. Kat ni kano lakay agido, ti pinaayaban na amang gasken kwa na. Di da pay lakat impan iti doktor. Day tangarod mo ti insingasing kano ni Inteng. Hanggang kunamat ni Pari Badong, akay kayat na nila kay agido. Ta nakadulnot sa kano nga may. Kanya ka diti maipaay ko ken kabasang. Ay na, ama. Ayapan ka kuma, tao may musantigwaran ni badong kaw. Agan na no aya ni badong mo, basang. Nabayag basiteng, nga adda kasla na sinit itisakan na. Limtag pa yan Ita, aguri-gurang. Ay, delikado no kasta alumtag. Kan kasla na sinit. Taapay adelikadaw, ama. Numabaybayan, makaungay tinangasing kinibadong mo. Anya ngay ti mapasamak no makaunget da. Ang mga nualaan dan ni badong mo. Kadwada ni jay lubong nga ayan da. Ha? Adda ka di sa bali alubong da, ama? Saan ka di amay sa tilubaong? Sa bali tilubong dagiti sana makitkita, basang. Kasta ka day. Ay, umay kayo nga ruden, ama. Taamangan no alaan dang agpaiso ni badong kaw. Di pa'y katawa badong kaw. Imbag tayo may kayo, ama. Ay na, nagsakit nga minan ti sakak. Kasla masinsinit ti rignak. Ay, kita man barok. Ay, sos! Nakadalapos ka iti sana makitkita. Ay, nakapungtot da. Kat binales da ka. Anya nga itateramidam, ama. Agparti ka iti kalding. Yatang tayo ti dalem na. Iti ayan tinagpuuram. Maluto ka di ti karni ti kalding, ama. Masapol la maituno. Mangilasin iti dalem. Kenda duma akarne. Kaano nga maiyatang, ama? Iluto yu amin ti karne. Agsubliak into nagsipnget. Kasyak ti mangyatang iti ayan ti nagpuuram. Ay, no maiyatang ka di, ama. Maikat ka din ti sakit ti sakak. Depende. Numapnek da iti yatang tayo. Ay, ali ang arod, ama. Mga yabak iti kadwa ka mang partay. Kan mangiluto iti karnit kalday. Mala.
Agsubliak inton malam. Ama Agido, naggapo kayo kadi ije balay da pari badong. Wen, Kapitana, nakadalapos namin ni Badong iti sana makitkita. Ay, apay, madalapos aya dagiti saan amakit kita, ama Agido. Papay kit dinasaan. Kate, anya ngay nga ro ti aramiden nyo, tapno maimbagan ni pari badong. Masapol ngagpartida iti kaldeng. Yatang tidaduma karne, kendalem na. Tapno maimbagan ni Badong. Ay, asino nga itimangan ka dagijay? Kanain dagiti dinalapos ni Badong nga sana makitkita. Ama, mangan ayamet dagiti kunkunam anang dalapos kan ni pari badong. Apay kit dinasaan. Binales na ni Badong. Iswatap na maagasan. Ay aywan na ida. Babaan iti karne. Kendalem ti kaldeng. Kapanam, apawng. Inak mangyatang. Ijay ayan da Badong. Nakadalapos nga may iti sana makitkita. Ha? Pangyatangam nga yapaw. Pudno ka diti kunam, asa na makitkita? Pudno launay. Apay ngay amang dangranda, apaw. Saan da amang dangran? No saan mo idasaktan? Ha? Kasano nga rod nga asaan tayo ida masaktan? Kat di damot makita, apaw. Saan ka ngagsaw iti kasta? Amangan no si kamat ti saktanda. Ha? Saktandak ka day? Uray saan ko ida dinangran? Kasano? Numasaktanda iti bagbagam. Amangan no day tangiwat mo ti dangranda. Ay, saan mo't apaw? Dita ka nga ruden. Tamapanak di tabalay ni Badong. Itan samot ang mapan di arbularyo di balayaw, maritoyang. Inton sumipnget ka na umaray. Agpayso nga ta. Dayta ita at ipaliiwan tayo no agpayso. No kasano nga ta amadalapos ti saan amakitkita. Apay adida aglisay no makita da tayaw. Di tayo mat nga rod ida makita. Day tamot ti pampanunot ko kumaray. Aglisid ako maa. Ta saan tayo mo't ida makita? Ay, win nga rod. Kung natidad duma sa balay ti lubong da. Nga mapay nga rod nga umay da pailaang dito'y lubong tayaw. Saan amaw-awatan ti mapaspasamak. Jakman amono pudno amasaktan dagita saan amakitkita. Kastamot ti ko na ni Ama Agi daw. Naimbagan ka din ni Tata Batawng, apaw. Nukinan dagiti sana makitkita ti atang. Sigurado maimbagan ni Badong. Nungay sandaking nanapaw. Anya nga ti mapasamak. Kaawatan asanda kayat ti atang. Masapol asukatan. Anya? Agpili da pa iti mayatang? Ti taon tupay, kat agpili iti makan. Kastamat kadakwada adi makitkita. Agpili damat. Ay, saan nga rod asigurado ang maimbagan ni Tata Batawng, apaw? Inakitaan. No kinanda ti atang wano saan. Sigurado ang maimbagan kan Badong. Takinanda tinayatang. Ay na, nagutot mo iti dirabi ay ama. Inino ti panagimbag na barok. Talaga akasta. Ay, sapay kumaangarod ama.
Kimaro mga mintutod na. Limtagan na pirme. Amangan no aduda anadalapos mo. Kasta nga ta. Mangiluto kayo pa itikas itisigaw. Inak tumanin yatang into nagsipngat. Mang partiyak ka di manay ama. Anya pa'y ngay. At adda nga umapal ti dadduma anadang ram. No yatangam ti dadduma. Idinto ta ti dadduma ket saan. Kung na no makaanayin day jay. Ay madia nga rod no agiin napal da. Ay sumalagaya makimaro ti sakit na idirabe eh. Nay. Ay, nakasarukod ka pa'y mailaang paray. Kung nakmano'y nagasan na ka ni Ama Agidaw. May nagyatang. Ngam kastoy pa'y mo ilata paray. Nagot out. Ay. Duan sapay ka no akalding ti pinartim. Uy nga rod paray. Kit ibagana pa amang partiyak kano pa'y iti baboy. Anya? Baboy? Kastoy ti maisingasing ko paray. Ingka iti doktor. No saan kalata maimbagan? Ayaban nyo manayin, day ta amang ngagas. Ay, adda ka numanin na makaungit ti saan na makitkita paray. Ha? Apay aya pabasulan niyaw, dagiti saan na makitkita? Day ta mga mintimbagan ni Ama Agi to paray. Ay, ingkay kit di iti doktor paray. Mang tedak iti aramatan niyaw. Amok adakilen ti gastom. Gapo iti kalding apinartim. Namin ano tayo ang naglutaw kan nangyatang. Ngam kumaro malat ta day tasakam. Aggurigur ka malat ta. Kimaro mo nga agpaiso to ya. Anya nga tanong padasin ta timbagan ni Parinteng. Anya timbagan ni Kapitan. Inta ka no ipakita iti doktor. Nang tid pa iti aramatin ta. Amapan iti doktor. Tulong na kano kadata. Imbag man tanang tad. Mala, inta nga rod ipakita iti doktor. Ay, wait. Mapanta. Talaga marigata na. Ay na, naut-out. Naggatayl. Ay na, aglaminak pa into yang. Ay, madidaytan ba daw? Apay nga aglamin ka. Ay, yang nga rod ama. Basta malaminak. Nasakit launa iti saka. Kaging gangato ti tumang. Yang itin baga ti doktor to yang. Allergy ka now. Amangan no adda nakan mo ana ikontra. Wenno adda samrid ana sagid mo. Nabaybayan iso ang nag-infeksyon. Permi ang naggatayl idi damaw. Kinudkod ko kinudkod iso ang nagsugat. Sa imbabad mo itinarugit adanom idi nagdalus ka ije pag naantidanom ije kanal. Anya nga itan teramidin tatuyang. Adain resita ti doktor nga agas at tumaram. Inakgatangang tapno maimbagan ka. Ay padasig man. Baring mayat ti agas nga resita ti doktor. Masapol apagtali na edem anadalus kano day tasakam. Saan mo nga ibabad itinarugit adanom? Dayta ti ko na ti doktor. Nga main infeksyon daytan. Apaw, impandamot ni Tata Badong iti ospital. Saan na maagasan ti doktor? Tinakadalapos iti di makitkita. Ha? Agpahiso ka di ang nakadalapos iti sana makitkita ni Tata Badong, apaw? Di mo ka di nakita tinapasamak kini tatambadong. Arami iti sana makitkita dayday. Angam namin anumatan nga inyatangan niyaw. San latamot nga agimbag. Maimbagan to. Apay, kaslaling basta mapunas. Kano ka di nga inyatangam iti karnit kaldeng? Saan mo't imbagan? Amangan no sa bali tinangan iti inyatang ko. Ha? Kinan ka di ti asaw kada pusa? Wano marabutay tapaw? Ay, amo pa'y ngay. Saan ko matabinantayan ti atang? Wano, amangan no si katinangan, kwarog. Ha? Ay, sanak amang mga niti atang, apaw.
Kumustan ti marikrik ng paray? Ay, mayatin pare. Mayat, tinresita ti doktor nga agas. No, hindi pa ila kuma nagpa-doktor ka, di mayat kuma. Oh. Ay, kunaklaki din umaagasan ni Ama Agi daw. Saan mo't gayam? Agdwa-dwa iti ibagbaga ngamin ni Ama Agi daw. Ay, agyaman ako na king kapare No di nagpinilit ang mapan iti doktor. Agsaksakitak pa ilaan ko ma. Ay, rumbeng la tulungan ka kumpare ka. Isong aglaylayon ka, kapitan. Tanasaya at tugalim pare. Ay, una. Kumpare ta nga ron, di tulungan ka. Iso adak kalayamanak king kapare Un pare, awanan niya man na. Ay, pare, papanan nyo nga ita. Ay, mapang kami ijibangkag ko pare. Awan mo din ti sakit ti sagak. Pinaimbag ti agas. Ayabam to ka di pa ni Ama Agido, no ada sa gubanit mo. Ay, saanin pare. May mayat mo lang ti doktor. Mayat mo ti pa nagsarita yukin ni Kapitan Itay ijay dalan, madam. Nagyaman aking kuha na. Una, no di nakapinilit anapan iti doktor, saan ka kumaan na imbagan? Uwin nga rod. Imbaglaki din tapinilit na. Uray siya. Agyaman akmet ken kwa na inton agkita kamay. Nasaya ata kapitan ni Parinteng. Managtulong tuya. Ay na, tatabadong. No adda sa gubanit, doktor ti pagpakitaan. Saan mon nga orayen ako maro, sakpay ngagpakonsulta ka iti doktor. Hala sigay! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangag.